Jenazah anak muani tepukina di Tukade, muka Hotel Puriswari Jalan Tukat Balian, nomor 206 Kelurahan Sidakarya Denpasar Selatan, dugas Kamis 23 September. Ulesne jenazahnya untuk korban tabrakan. Pedagang ane madan Tubagus Oke Maulana Pande nuturang, jenazahnya ane tepukina mekakep di Tukade. Apanga sing anyut, jenazahnya ganjele aji tungket laut laporange ke pihak terkait apang evakuasine. Di Tongoslen, aparat kepolisian masih ngalihin korban ulian tabrakan di muka Perum Nuansa Jalan Tukat Balian. Di TKP ento ada Toyota Avanza warna putih parkir di sisi kau rurunge, mobilnya ento nyak di mukane sisi kanan. Suyoto nyeritang, tabrakane sawetare jam 3 ngelemahang, ia maningah munyi mecedar keras di sekitar lokasi kejadian. Mare telusurine, saga tepukine motor Yamaha Mio warna slem, bah di muka mobil Toyota Avanza. Posisinya nenggal gati, hampir mencelempung ke telabahe. Tepukine masih tas kresek warna barak misi botol minuman anggur kolusum, cap orang tua ane subo belah. Cuma pengendarane sing tepukine. Ben kesepne ada kabar masyarakatnya nepukin jenazah di telabahe anyut sekitar 1 km. Mayate ento prediksine pengendara Mio ane dari korban tabrakan. Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Iketut Sukadi nyelasang, jenazah korbani ento jani titipange di RSUP Sanglah. Tim Bali Express ngelaporang.